Sve što bude izgovoreno u pjesmi možda će biti krupno, a možda sitnica, ali sve je u svrhu dobronamjerne kritike društva ili pojedinca. Palikuća i vatrogasac. Vučić je kao Šojić, ubijeđen da je zdravo razumski stabilan. Jer čini se kad ga čovjek pogleda kao da je malo retardiran. Vučić bi za psihijatrijsku ustanovu bio veoma interesantan, jer on svako malo sam sebe demantuje, pa ispada devijantan. Vučiću izgleda potpuno svejedno šta će u javnosti da kaže, jer čini se kao da on ne razlikuje kad govori istinu, a kad laže. Vučić pred izbore obeća, a potom i uhapsi Miškovića tajkuna. Onda ga sud oslobodi i isplati mu odštetu u evrima 30 milijuna. Vučić je naredio rušenje Savamale noću, da niko ne primijeti. Kasnije to priznao, ali je prvo rekao da su to uradili idioti. Vučić je Radojčiću, čini se, naredio da napad na Kosovu iscenira, a onda ga kao hapsio jer je to protiv ustava i to se tako servira. Vučić sve uradi, bar tako izgleda, da Srbiji zaprete sankcijama, a onda se kao on trudi da to izbjegne nekim svojim akcijama. Vučić, otkad vlada, čini se kao da nešto pravi pa kvari ko dijete, a sebe Srbijom smatra, pa stalno po sebi stavlja i sklanja met. Vučić samo grokće, sere, u sve se miješa, a u ništa se ne razumije. Čega se uhvati, usere odmah, jer čini se da on ništa raditi ne umije. Zato nam se i čini da državu pali i gasi vazda isti lažljivi prasac. Jer iz kog god ugla pogledaš, Vučić ispadne i palikuća i vatrogasac.